Ku kirim surat kunde bayang, ijeng ku tenahkan kena perlu kel kamrah nande bayang sekal nge perlu nah sempat kendu lagi ya isi suratku man bandu ijeng ku pesah tanahku lakam sempat de bayang surat du lagi yang kirimkan numan bangku litkal ku bagi berita nande ginting enggo kepe sambar teman kena rekuan adi payokin bage adi tuhukin bage sekelu kurundu tadi kena kutigan mama tigandu engko kia mindai nane karo sirang kita lah bende bayang kenar kata nade biri gelak naku atang daramisa si deba ku kirim surat kunde bayang ijeng ku tenahkan kena sekal nge perlu nang sempat kendu lagi ya isi suratku nande tiga ijeng ku pesah tanahku sempat netigan surat du lagi yang kirimkan duman bangku litkal aku bagi berita nande bayang enggo kepe sambar taman kena rekuan adi payokin bage adi tuhukin bage sekelu kurdu nadi kenaku turang nade bayangku litkal ku bagi berita nade biring enggo kepe sambar teman kena rekuan adi payokin bage adi tuhukin bage sekelu kurdu nadi kenaku bayang mande bayangku litkal ku bagi berita nade ginting enggo kepe sambar teman nurengkuan adi payokin bage adi tuhukin bage sekelu kurundu nading kena ku biring nade biringku enggo kia mindai nande bayang sirang kita lang bejengok malam gelap kenar kata nande bayang
sami sasi deban. Ya, salihkan.